Akşamınız xeyir olsun. Good evening, dear media representative. We are starting the post-match press conference, Sabah PC, Alba Berlin. And first of all, head coach of Alba Berlin and player will comment the game and then he will ask questions. Əvvəlcə baş məşqçi və oyuncu oyunla bağlı fikirlərini bildirsin, daha sonra isə baş məşqçiyə suallarınızı verə bilərsiniz. Please play it. Yeah, just thoughts on the game. I think today was a very physical game. I think we all saw that there was a lot of contact, just really competitive on defense. Not a lot of shots falling for either team, but I'm proud of how we fought back, especially with the lead in the going into the halftime. We came out and were a little bit slow, but then we put our feet in the ground and made good stops and ran in transition. And just proud of our guys. Obviously, the free throws weren't falling today for whatever reason, but not something that we can dwell on, and just got to keep grinding. And just proud of our effort today overall. Daha çok fiziki oyun oldu. Oyuncular arasında daha çok fiziki kontakt qeydə alındı. Biz çox sevindik ki, geri dönüş edə bildik. Düzdür, rəqib oyun gedişatında üstün olduğu vaxtlar oldu. Lakin biz geri dönüş edə bildik və bu cür davam edəcəyik və düşünürəm ki, ilk öncə də komanda yoldaşlarıma təşəkkürümü bildirirəm ki, bu cür geri dönüş edərək yaxşı bir qələbə qazandıq. Please, coach. First of all, to congratulate our players. We got our first win in the competition. It's never easy to get a win on the road. It's true that today we did not play necessarily our best basketball, but defensively I think that we make a step in the right direction. What has been said, there are a lot of things that we need to and we want to get better. We're in a building process and we keep on going. Oyuncularımı təbrik edirəm qələbə münasibətilə. Bu bizim Çempionlar Liqasında, yəni bu mövsüm turnirdə ilk qələbəmizdir. Düşünürəm ki, o qədər də yaxşı oyunumuz olmadı, amma mən basketbolçularıma təşəkkürümü bildirmək istərdim. Çünki biz hal-hazırda komanda olaraq bərpa prosesindəyik və düşünürəm ki, bundan sonra da daha yaxşı olacaq. Qələbə münasibətilə təbrik edirəm. İlk oyunda Şalonda ola bilsin Fransa komandası deyil, amma hansı detallarda daha üstün görülür bu iki komandadan biri? You lost first game against Chalon and today you won. How do you think, what is the difference between French team and Azerbaijan team? Which factors you would like to underline? Well, I think that both teams have one similarity, that it was the physicality, especially on defensive glass. Both teams rebound the ball extremely well. Maybe Chalon, due to the fact that they come from the qualification and they won 3 games in a row, they seems to be in a good rhythm, in a good pace. But today for us was an easier role to play here in Sanko. Komandalar arasında oxşarlıq var. Bu da fiziki oyuna üstünlük vermələrdir. Bəlkə də Şalonu fərqləndirərdim, çünki onlar təsnifatdan gəliblər və ardıcıl 3 oyun keçiriblər və onlar daha yaxşı, bunun nəticəsidir ki, daha yaxşı formada olublar. Alba Berlin adətən Avropa Liqasında mübarizə aparan komandadır. Yəni, hal-hazırda Çempionlar Liqasında mübarizə aparmasının əsas səbəbi nədir? Maliyyə problemi var, yoxsa nə ilə bağlıdır? Alba Berlin competed mainly in EuroLeague, the prestige tournament, and now in the Champions League. What is the main reason? Maybe the financial problems that you compete here in the tournament, Champions League now? I think that's question. I'm not the proper person to answer, but I want to say that we are all of here extremely happy to be part of the BCL. Bu suala cavab vermək səlahiyyətim yoxdur, amma Çempionlar Liqasında mübarizə apardığımız üçün çox şadıq. Any questions? Suallar başqa? Sual vermək istəyirəm. Aito Reneses qarşıdan sonra İsrail Gonzalez eyni oyun xətti ilə davam edirdi Alba Berlin klubunda. Yəni mədəniyyət, oyun ənənəsi eyni üslubdaydı. Yəni Pedro Calles də eyni oyun üslubu ilə davam edir Alba Berlində, yoxsa fərqli bir fəlsəfə
var bu məşqçidə. Gonzales'dən sonra. İsrail Gonzales, əvvəlcə Aitor Reneses, sonra İsrail Gonzales və indi də Pedro Franco. First Aitor, then Gonzalez, and you continue the similar line in Alba Berlin. How do you comment this? Like, Well, in my case, I learned and I watch a lot both coaches. I done Israel, so maybe it's not a coincidence that you see similarities in the type of basketball that we want to play. Because I grew up learning basketball, and especially how to coach, watching Aito's practices, Aito's clinic, Aito's games, and then I have the fortune to be part for a couple of months working for Coach Israel. əvvəlki iki məşqçi deməli oyunlarına baxdıqda təbii ki onlardan böyük bir təcrübə və böyük bir nəsə öyrənmək baxımından təbii ki bu misilsiz bir faktor mənim üçün. Thank you so much. Thank you. İndisə Sabah Basketbol Klubunun baş məşqçisi Moskva Knatis və oyuncu onunla bağlı fikirlərini bildirəcək. Now, head coach of Sabah Moskva Knatis as a player will comment the results of the game. Yeah, first play, please. You'll comment about the game. I feel like our team has a lot of potential. We have a lot of talented players. I know what all my teammates bring to the table, how we work every day. My flight today, we just didn't come to the table and finish free throws, execute on the defense. Not playing up to full, 24 seconds or 20 seconds of defense, giving up at that and then just rebound on ball. We just played full 40 minutes of the game out of playoffs, like the game would have came out a different way. Çox çətin bir qarşılaşma oldu. Xüsusilə də bizim həm müdafiədə, həm də reboundlarda problemlərimiz oldu və şübhəm təxminən 2 periyod ərzində biz bu çətinlikləri hiss etdik və bu cür nəticə oldu. Siz coaches. So the person who read the program today, I'll leave you with a credit of a great first study. I know that you have to long trip to get into you. And you have some games, couple of games before they was not at the same in the best way. But anyway, they won again, but the relations was wrong. So from our side, I think that this is what to tell for the players. What was great because it's just we got some problems. It's like easier to play with the 7 guys or okay, we got some 8 guys today against each other. So it was difficult. If you start the game, you saw that what they show out them, they can sometimes like 3 players at the same moment, like 4 players, and we just got small rotation. So this is, I think, that's what's the on the veterans power. Öncə rəqibi qələbə münasibətlə təbrik edirəm. Verdiyinin uzaq məsafə qət edərək vastaya gəlib. Ola bilər ki, onlar hal-hazırda yaxşı futbollar deyirlər, amma buna baxmayaraq ardıcıl oyunlar keçiriblər və bəlkə də bu formada olmasalar belə bugün qələbə qazanırlar. Bizim komandanın çıxışına gəlməyən deyirsiniz, bizdə 7-8 basketbolçu ilə 12 basketbolçuya qarşı oynamaq çox çətindir. Yəni, yatırımçılar istamiyamız demək olar ki, çox geniş deyil. 3-4 basketbolçu rotasiyasında biz çox bir neçə basketbolçu əvəzləyə bildik. Azıcısı da bizim gücümüzə və oyunumuza mənfi təsir edir. Əslində, rotasiya məsələsi artıq 2 il davam edir. Moskva Üniversitəsində var, hər oyundan sonra danışır.
ola bilərdi ki, yəni danışaq o rotasiya məsələsinin problemə çevrilməməz məsələsi. Bunu mövsüm öncəsi rəhbərlərlə olsun, yəni heyətin geniş tutmaq barədə bir mövzu olubmu? Yəni bu rotasiya yəni rotasiyasızlıq bizə bir problem yaranır. Çünki ötən belə söhbət vardı. Bu mövzumuzda dayanır bu məsələ. You mentioned the rotation problem the last season, the previous season, and the current season as well. How do you think, what is the main reason of these rotation problems? Maybe you with the process. okay. Like maybe and did you have any talk with the management of the club to fix this problem? Yeah, no, this is problem because just a problem of the club, not my but of the players who played it. The problem of FIBA rules because they have to help the small small fences for the bad movement, but so the masses map also the clubs. But they didn't change the rule because they just let the players to the 7 quarters. You know, just as how we get the good 4 young guys, but they are 16, 14 years old. They won't be this level basketball players maybe in 5 years, in 3 years. But until this, we have no players, you know, because, you know, the Azerbaijan level of pass is global at the moment. But the national still teams in what is saying Azerbaijan national team saw the results. So this is what is difficult. If FIBA let countries like we and the helps us to play with the A world, I think it's just one player. It's the same thing because one game you play the season, the 8 players is to short ones. But if you are playing one game with 8 players, you spend so we got some. We must talk FIBA. But they have got a rule like that, and this was nothing changes like from the last season. We play with the 7 players, now we got a better team and better players, but the same 7, not a changes. So I don't know, now the league cup up, or you see so they gave it an input, they have make rotations 2, 3 minutes, 3, 5 players, all the time have rotations, they have played with 12 players, so for sure they have this is energy, speed. We can do it. This is like 3 quarters. Okay, we fight until they have them, and they have to work out. Our team is this. Today we play maybe 150% of our hours, but this is what races can share. Bu mənimlə komandamın futbol problemi, bu FIBA-nın tətbiq etdiyi qaydaların yaratdığı çətinliklərdir ki, Azərbaycan kimi kiçik basketbol ölkələrinə bu cür qaydalar tətbiq edirlər ki, Avropa bloklarda 7 legionerlə oynamaq imkanı yaradılır. Digərləri sadəcə 7 basketbolçu olmalıdır. Əvvəldəki bizdə bu baxımdan çətinlik var. Çünki biz ötən mövsümdə 7 legionerlə oynamışıq. İndi də heç şey dəyişmir. Əksinə daha yaxşı legionerlərimiz var, daha yaxşı komandalar, gücümüz də artıb. Amma yenə də yerli basketbolçular üçün tətbiq olunan kvotanın dəyişməz qalması bizə çətinliklər yaradır. Mən düşünürəm ki, 7 rəqəmin 8 olsa, yəni 7 yox 8 əcnəbi basketbolçu oynasa, hətta bir basketbolçu belə oyunun gedişatına təsir edə bilir. Algoberin Limbikla görüşdə, Algoberin görüşündə deməli, onların 2-3 dəqiqədən, 4 dəqiqədən bir basketbolçular dəyişirlər. Təbii ki, bu onların oyunun sürətini heç bir təsir etmir, əksinə daha çox enerji bəxş edir. Amma bizlər tam əksinə biz o əvəz etmələri bu tempdə edə bilmirik. Ona görə də bizim oyunumuzda bu cür problemlər yaranır. Hətta mən deyərdim ki, biz gücümüzün 100% ilə mübarizə sarılır, amma kvotaya görə biz bu cür problemlə üzləşirik. Bəs türlülərdə Azərbaycanlı başlayıcıları, oyuncuları çox oynamaq üçün, çox dəqiq qazanmaq üçün hansı şərtlər əsaslanır? Azerbaijan which is the qualities sufficiency not for the Azerbaijan players, Azerbaijan national players to compete in the Euro Cups, Champions League or Euro. Which qualities didn't exist in Azerbaijan national players? I don't think so. We have real this levels to play like a Euro League, Champions League. Okay, European Cups, some of European Cups,
maybe we'll have some players have in Azerbaijan, but usually it's not a big, it's a big problem. But what we just started basketball in Azerbaijan 3 years ago, right? Yeah, it's impossible to prepare some players in 3 years because it's, for example, history of Alba Berlin, I don't know, maybe it's 50 years. History of Nürnberg is maybe 50 years. So the Norrköping, what we are playing last season, it's also the history of Charleroi, Belgium. They got like 50 years or more is history, and they're preparing players. This is 50 years. So I don't think so. It's possible to, yeah, maybe it's possible, but in 3 years to prepare local players. What they're telling before, we have a really good young guys in our team. We got 4 guys, but one of them 14 years old, another one 16, one is 17, or one 18. They already practice with us, but they are not at the moment at this level to play this kind of competition. You know, they will be maybe in a couple of years. There will be the players who can help us. Biz 3 il əvvəl başladıq, yəni Sabah klubunda və bu müddət ərzində yerli basketbolçu yetişdirmək təbii ki mümkün deyil. Bizim rəqiblərimiz Alba Berlin olsun, Nürnberg, Norrköping, Charleroi olsun, bunların 50 illik tarixləri var və bu müddət ərzində dəfələrlə yerli basketbolçular yetişdiriblər. Yəni çoxlu sayda yerli basketbolçular yetişdiriblər. Bizdə mən qeyd etdiyim kimi, daha öncə də qeyd etdiyim kimi 4 yaxşı yerli basketbolçumuz var. Sadəcə, yəni onlar çox gəncdir. 14, 15, 16, 18 yaşları var. O basketbolçuları bu cür yarışlarda oynatmaq, yəni hazırlamaq hələ ki mümkün deyil, amma qarşıdakı bir neçə illər ərzində bəlkə də onlar daha yaxşı formada olub çıxış edəcəklər. Maçın sonlarında mübahisə yarandı. Bunu necə şərh edər? Maçın son oyuncular arasında. At the end of the game, there were some problems between your players. Between us and them? No, between your players. What's the problem? It's just basketball. Yeah, between your players and opponent. I don't know, because they are making basket on us, and the player who made, he was happy. I don't know, maybe he showed some sign. I didn't saw what it happens, but it's our Jan Hansa was not happy what he's telling, or maybe he's telling something. I don't know what it happens, but okay, yeah, lost. It's okay, but it's not a fight, because sometimes it happens that the players is fighting, but it's okay. It's normal. It was normal situation in basketball and other sports also. Digər idman növlərində kimi basketbolda normaldır. Çünki rəqib qələbə qazanır, bizim oyuncular məğlub olur. Bəlkə də orada hər hansı bir söz dedi və ya hansısa bir işarə göstərir. Mən görmədim, bilmirəm. Belə bir mübahisə yarandı. Yəni dəqiq bilmirəm nə baş verdi həmin anda. Can we player to go home? Yeah, let's go. Thank you. Because I will give answers. I have time until tomorrow morning. Kollektiv idman növü olduğuna görə hər bir oyuncudan yəni çox şey asılıdır, amma basketbolda daha çox oyun qurucuları önəmli rol oynayırlar. Bugün oyun qurucuları Hassani Gravet 5 və Nikos 2 xal yığdı. Yəni bunun Sabahın qələbə qazana bilməməsində nə dərəcə təsiri var? Yəni həll edici rol oynadı. Yeah, basketball is a collective game, but play creators such as Hassani Gravet and Nikos collected 5 or 2 points. What was the main problem with this? Yeah, this is okay. Today was problem like this is maybe just problem because we are playing against a really good team. First one. Second one, for sure, they play better. If you remember Hassani Gravet last season, he made like maybe 10 times like triple-double. You know, he's a good player, but today he was like this. And okay, so today we missed like 11 or more, 13 maybe free throws. So also imagine if we score. Usually we score. So it says that a lot of things, what is not, was good, how I think. Yeah, but it's what I can tell. For sure I want to see, like Sunny did today, 10 assists, and usually he do 20. For sure today it was not enough his points what he scored on us. But he is playing much fast. Our team is playing with the heart. That's is most important.
we play full power what we can. Was good way to try to, okay, was not enough. We need little bit better quality. So today quality was not so good. And I tell what we did 16 turnovers. We miss free throws. We miss layups. It happens because they are also first time at this level of competition. This speed is not like usually because everybody is quick and see how fast the Alba is running. So when to play in this speed, you must to get some experience for this. Why we're talking about we have no experience of Champions League level because this speed, the quality of passes, quality of scoring, we are a little bit lower than, but okay, it's just we have enough games to get back and to be better. Yenə qeyd edirəm, biz ilk səbəb odur ki, biz daha yaxşı komandaya qarşı oynadıq, hansı ki daha sürətli idi, yəni çox qısa bir zaman kəsimində sürətlə ötürmələr edir, keçidlər edir, həmlələr edir. Çempionlar Liqası başqa bir yarışdır və biz qeyd etmişdik ki, bu bizim üçün ilk təcrübədir. Bu o deməkdir ki, biz bu yarışda iştirak etməklə təcrübə qazanırıq. Hasan Qravitə gəldikdə isə o ötən mövsüm 10 dəfə səhv eləmirəmsə triple-double edib. Yəni o çox keyfiyyətli bir oyuncudur. Amma bu dəfə isə onun çatışmazlığını deyərdim ki, rəqibin daha keyfiyyətli olması ilə əlaqələndirərdim ki, alınmadı. Çünki məhsullar ötürmələrə gəldikdə o daha çox ötürmələrdə edir, daha çox xallarda qazanır. Amma bu dəfə o potensialı olsa da bu dəfə alınmadı. Federasiya rəsmisi olsam da bir balaca mənə maraqlı olan məsələni soruşmaq istəyirəm. Sual kimi yox, sırf fikri də Canan Kortinaitis'in Mirbaır'ın sualına davam olaraq da Avropalı məşqçilər Avropalı oyun qurucularla işləməyə çox sevirlər. Yəni onların oyun IQ-su Avropa basketboluna daha uyğun olur. Gələcəkdə ola bilərmi Litva millisinin baş məşqçisindən də Canan Kortinaitis bir Litvalı point guard görə bilərikmi sabahın hesabında? Litvalı point guard. In European basketball, creative players needed, but in Azerbaijan, if we can see in the future, maybe under your leadership, under your coaching, Lithuanian point guard in Sabah in the future. Yeah, well, for sure, maybe, I don't know. We have also a problem because this summer coaching Lithuanian national team and we play and was a good position. We was in Europe, we took the positions 5. This I think is great result for us. But we also get a young team and we have the same problem in Lithuanian national team. We have no playmakers. And I think in Europe now it's the biggest problem of playmakers. So I don't know. So we club must have grown up. Okay, we go step by step. But last year we play like that. This year we got a better team. Okay, and sometimes you need a time to be better. Yeah. So just I want to tell for you, like 5 years ago we celebrated in Lithuania 100 years of Žalgiris club. So it's 100 years. And here we got this 3 years. So sometimes I understand everybody wants to improve and to be higher quicker, yeah, but some the situations you need to go step by step because it's not easy just to jump this big yeah. So, and I think this will be time, then we'll bring Lithuanians or some players from Europe who's highest level, because at the moment you know that. Because I can tell you that I'm coaching Khimki, yeah, this is players is costed around the 1 million, 3 million each of them. Now we have to, okay, for the Azerbaijan is also, it's not small budget for the hair, but not the budget. And if you want to take someone from the Euro, you must do, because at the moment, as a basketball country, Azerbaijan have no name, okay? But now it's much better because we are playing the European Cups, everybody is seeing, because I know how in Lithuania everybody talk about the Azerbaijan basketball. Everything is going really well, but need a little bit more time. And at the moment, if you want to
by a good player, if you tell it's please come to Azerbaijan, for sure they want to receive a little bit more money than usually they get in Spain or Italy. You know, this is a problem. But it's just time. Problem is time, yeah. For sure, I also want to get result quicker. But sometimes it happens like this. But I want to tell about this today. We are getting a good team, really good team. And we have a good help from the club. They did all things, the best things what they can, and they have made this team. But just I tell, one problem is just for one player. We need not 7 but 8 players to play this level of competition. At the moment, we have now in Azerbaijan this highest level. Okay, we have Mamedov. He got some small injuries, what he's playing today. Okay, he's not bad, but he need to little bit to lap to be in the level of this round of competition. Avropa basketbolunda həmçinin Litvan özündə də yaradıcı basketbolçu, yəni oyunçu problemi var. Və bizim milli komandanın özündə də təsəvvür edin ki, Žalgiris klubu 5 il əvvəl 100 illiyini qeyd etdi. Bu isə deməkdir ki, bir klubun yəni bu cür yol keçməsi görün nə deməkdir. Yəni 100 il dövrü keçib. Və hər kəs istəyir ki, tez qısa bir zamanda uğur qazansın. Mənim özüm də istəyirəm ki, tez bir zamanda uğur qazanım, amma bu mümkün deyil. Çünki biz ola bilər ki, gələcəkdə təbii ki, biz Litvadan və Avropa ölkələrindən basketbolçu dəvət edəcəyik, amma Azərbaycan basketbolu Avropa basketbolunda no-name olduğu üçün bura gələn oyuncu təbii ki, daha çox pul istəyir. Mən Ximki klubunda baş məşqçi olmuşam və orada basketbolçuların qiyməti 1 milyon, 2 milyon, 3 milyon olub. Böyük büdcələri olub. Ona görə də yəni bura gələn basketbolçu ya çox pul istəyir və təbii ki, yerli basketbolçulara gəldikdə isə biz bugün Kamranı oynatdı və o yaxşı oyuncudur, pis deyil, amma hiss olunurdu ki, o da bu turnirdə, yəni Çempionlar Liqası üçün o səviyyədə deyil və o təcrübəni qazanmalıdır. Thank you, coach. What's our